before lunga ta tel mugwai na bam ha bam isa elimination round to news ni lian ta he ma subtitle ni sa announce pen he I'm hoping for the best mugwai ndum ruswai ti lam kan ta pai na tungku we klui ni tungku we alung ni khan la ga na noi so ki so pangam ma music ram ran ra san sai pang ze bang ngai tro le ka hu ka puding ka ma ro re bam na di tungku he nan ga da ne kha kha tro ai kom ta ha ta bam tong he pageant ka represents na ni ai ngam mai ka samra mai games ka represents the bamai noi the ni religiously represents the bamai noi the kuma ka tong karam kabam thai lo an ka tong heritage culture represents tu na tabam kuma ai ni na thai pageant line ka kuma tabam tong he pageant line ko ka ge noi na ka dois na sum ho newspaper ka khung la we kuma man sai kai mai hai tong audience na ze bam pang kai na north east thai ma mini noi hai pang ta oi stay sa kuding mai zen khonaras north east lam thoi noi and New Zealand wrong me lam thoi noi ra ni big lam thoi noi pa he za duan nang lam thoi noi kuma ani promotes u bam to he ni to heritage kuma traditional round to bui puai ni oi sari piu nga boy me puan piu nga ni ram puan ro ni kha piu nang ma ta ra bam to nge kalam ki ho hai ta puan ta piu na kuding nga hau lang ti kha ram sai pun curious sun zen khara ma piu nang ma ta bam to nge ma ramboi ba ngani tai so ki oi kuma open na news ka law na ni kuma cover su ni su ma khe klam ki ho show off su lang tha hawai mge tu mai lung ning ro ning ki bam to ke sai lo no international kan di way na khaw di he zang ra sai lo no di law ni ye ram mai nam mai no ni na kum tapa mai no ye pui pu su mai pau mi nai su mai we ina tong se yam ni lo ni kuma nang liu ra zia law na support sila mai no hat ko ma taba me pe me ti dia la ni he islam to nge chung ko he updates da da bam ne